Anya laki din! Ambot, umay ka man. Kumuyog ka kanyak, mapantay jawaig. Ape ayan, nanang. Anya mataramidan tayo, Jay. Ijayak nga aglaba. Oh, bagkatan da ito eh. Tay ganak mat da ito eh. Apay pala ngamin aya nga jiwaig ti kayat yo paglaban. Saan latan nga dito'y balay. Agar aramig ko lang iti pagbanugan mo. Intun madamdamamanan. Kunayo man nabanog kayo. Nalakit din na ito nga ubingan. Anak ko, iso nga ajay ti paglabaak. Tapno saan nga ado ti bayadan tayo iti danom. Iso nga bunago mo da ito kunak abagkatam. Apay ngamin aya. Amamin aduyo abalnawan day tabado. Mabalin mo't nga maminsan lang. Tapno saan nga ado ti bayadan tayo. Ay, saan nga ado ti sao? Agawa amkit din dita, tapno mapantan. Bakit? Bakit? Apa nga hingawan mo't sumungsungpat? Awan na dito, napanday dyan waeng. Anya? Ni, apa yung napanday dyan? Anya't aramidon day dyan? Ijay kanu nga aglaban ni Beatrice, tapno makatipid iti danom. Anya? Apay aya, Anda ngamin mangmangig ko nga nakita da ako bre jiwaig. Iso nga awanan ti mapani dyan. anya, kobra. Inak man surutan da bakit? Ang mga nung saan da mapuputan kat adagayam umasidag kadakwada ako bra. Ay sigay, agawaam, taibagam kadakwada. Oo na lang. Nagswerte tamo ten anak ko. Dua talang ada dito waig. Anya ay kumatiswerte dyan, nanang. Awan mo ti kwarta nga naalat ah. Kan kaslaki din kabutbutan nga dudwa talang nga dito eh. Nya kalakit din. Anya ko matipagbot nga. Bakit? Bakit? Oh, apay ako sa tilangam. Kaslamutin nga dati tartarayam abumbay. Simpayan nagtamurang. Paghawit tayon. Anya, kaumumay milahang dito lakay. Saan ko pa analabaan dagitoy? Ijay kantun baleng aglaba. Adda dakkel ako bra dito eh. Isong awanan tim umay dito eh. Anya, dakkel ako bra? Nanang, intayon tatang! Anya dayjay, apay anak ko ti Jero ti dyan di kayo. Ay, ne, ang tama ti umis-isbunay. Oh, kita mo. Yaks! Pare, Pasensya ka. Diyak nakita ng tagayang tao dita. Anya lakit din. Mabalin mo mati umisbo di taigit ah. Dito'y pa'y matwaig ti pagisbuam. Ay, kar-ariyak ka nga tao. Ay kay, kunak ngamin no awan tao. Kan may sa, mayat ngamin na dangdanggak ti isbaw. No ti lang danom ti pagdiswan na. Anya? pare. Apay di mamang nga dako bra dito waig. Ha? Kobra nga, ha? Awan mo't tinakit-kita ka sa bali a kobra. Dahito lang puto to ikaw. Ha? Yaks! Dugyot ka tal talaga, sika karag. Nay, apay nga pagsasawan da kitigas na. Apay, di ka mamatay. Anagit-gita da ito'y kubrak. Ha? Delikado da ito'y. Tumukaw. Nanang, anya di ko na tumukkaw. At dapat ikobramot nga imot na. Ay, agulay makadita anak ko. Ay, hintayo kita nagawid. Pare. Aganad ka dita ha. Abangan utok kawan na kati kubra. Ay, sapay la ko mata mapasamak da ito ibagbagam lakay. Ay, anya kalakit din bakit? Saan anasaya at tikas na nga ibagbagam?
Maririta, saan mo nakita ni Karag? Saan lalim mabas ditoy? Ay, saan mo't maray? Apay aya. Ay, nanyalakit din day nga anak ko, aya. Kunak ngamin amapan gumatang iti si daan mi itay agsapa. Awan matan kat nay anyat orasan. Apay ngay akas ta. Ay, jakman amo iti day nga ubeng. Imbis ko mga awanan ti parikot ko tabakit akon. 30 ti tawan ni Karag. Gamay na. Nalaklakapay nga aywanan ti ubeng. Ngam iti iso alaklakayanan. Ngam inuubing mat ti panunot na. Ayun gaya maray. Amom kaday nga da kanukubra ijay waeg. Anya? Ada kubra ijawaeg. Kasta mo ti bagbagada. Iso nga awan ti tao amagmag na dito'y ayan may amapan ijay waeg. Ay. Imbaglakit din tanay bagam kanyak mare. Istay mapanak ijay itay. Oh, Auntie Sofia, ada ka may? Nay, kunak man no adda kubra ijawaeg. Apayakas la ijay tinagapwam. Wanantay, naggapu kami ngagpaiso igiwaig. Ningamin bakit ko? Di na among adagayam kobra iso napanda. Naimbag nga raw da sinurot da kami adagos nila kay. Tanaibaga na nga adda kano ti kubra ijay. No saan asim murot, ang mga no natukaw kami ni ti anak ko ijay. Ay, ungayam anti, nakita mi ijay waig ni Karag. Anya, kat sa dinon nga iti ayan na. Apay, di yun na ibaga nga adda kubra ijay. Imbaga mi datakin kuha na ante. Hangam saan mo tamamati? Kunanakit din, di pututoy na ti kobra ijay. Anya? Ay, anya lakit din day jay akarag. Hala, bye-bye anyo ijay. Makaamumatan no matukaw iti kubra. Agawi na kiden. Kubramit nga. Ay, agbubutangan dagiti tao dito ayan tao. Gapon lang iti may sa agkubra. Di daya amaw. Mas delikado pa iti kubra. Ngam iti kunada agkubra. Nyaman ng tidakda kamatam dita. Sa dinaw tinagap-gapwam. Apay nga itakalaan. Ayan, jay sida ako nakagatangam. Awan. Natin nagkudya kwarta. May sangal daw ko ang birbirukan. Ngamjak mabirukan. Isuan na rabiana. Kahit apay nga rod an abartak ka ngay. Ay na, nang alaam iti kwarta a pinaggatang mo iti arak. Imposible nga ada kwarta a pinanggatang mo iti arak nga ininumaw. Inusar mo di kwarta nga inted ko niya. Nyalagi din nanang natin nagkungarawd at dalaang nangawis kanya isuan na bartaga kita. Kunak man numay sa aldaw mo a binirbirok di kwarta anat nag. Apay ako namanan ita nga da nangawis ken ka. Ay, basta natin nagkudya kwarta. Saan nga nagatupay ti sa lunsod mo? Nga ka lang itin babakitan? Anya lakit din day ta pa nagsasaom kanya kon. Nagando ka saan? Mapanak man lang hindi ti silid ka? Hoy! Bakit ha? Saan ta pa yan alpas? Agsubli ka ditoy! Lola, paiso nga tanga da kubra jiwaig. Wala po. Iso asaan ka amapmapan ijay. Sino ayatin ang iba kang adda? Ang mga nagpaypayso. Nga jay mo, pututoy ni Uncle Karag ti kubra jay. Apay, anya ti kunan aya. Kuna na ngamin, nga awan mo ti kubra nga sa balay jay. Kaya jay lang pututoy na. Anya ka di Lola.
Anya ti pututoy akong kunana. Amangan mo't no, Jay. Kobra nga ibagbaga na kay isuday, Jay, pututoy, Lola. Anya, ay anya lakit din. Nagalas mo tinday tadakdakamatan na. Apay aya, Lola. Anya ti madi, Jay. Ay na, basta apo. Madijay kuna na nga aday jay. Saan mo atultuladan ni uncle mo akarag? Saan anasaya at ti aramid na di atao? Apay ka ti, Lola. Anya ti aramid na. Basta, saan mo nga asit ganda di atao? Ang mga numaalam di kinaluko na. Nawatam di ko nakapaw. Anya nga min aya, Day. Manyalaki din aya. Di kang damag adama. Kasla nagmayat ti mapan nagdigo si Jaway ka. Nakapunpudaw. Ay. Saan ka mapan ijay waeg? Apay, di ka mabutag iji kung kunada nga at dadakkel ako bra ijay. Aha, kubra nga. Ha? Napanak to pa iti kalman ni Jay. Awan mo tinakita ka kubra. Ah, bot-bot nga nyo lang ti pagbagiyaw. Kano adaman nga paisaw. Tiliwag ka di apay, baklaak da itarayak. Ha? Ulag lang da Jay. Anya kalakit din. Ay, baka amo ka iti biyag mo. Ay ka talaga mat, asyak ti makamo iti biyag kao. Biyag ko nga raw, apay biyag mo. Anya, tasong-basong batan nakitan, muntoy man day tawales. Aha, apay mga itad ko tayo walis nga eh. Haha, apay maagak. Amo ko nati pangusaran niyaw. Apay ubi nga pay lang, ang mababaw tayo. Di mo gayam iyawat day tawalis Sigay ta. Nay, anyaman ang tikal-kalkalin nyo dita. Ha? Apay nga the baseball bat dita nanang. Day toy ti may bagay amay baot ken kalaklakayan. Ay, niya lagi din nanang. Ay, ibatan nyo mo dita Ha! Ay, dita kayo man lang nay. Ay! Agsupli ka ditoy! Ay, jak kayat. Kimaro ka man nanang. Dita ka. Anggal, sa dino ti papanam? Nay, siga magayam ang bout. Mapanak man ijawaig, inakagdigaws. Anya? Apay, saan kayo ang mabutang ija kobra, Anggal? Aha, saan ngagpaiso nga dako brayjay? Agul ulbud laang dagiti nagkunkunang nga dako brayjawaig. Ay, iso? Wan, aguray ka man. Apay nga kaslawan tao dito'y balayaw. Ayan na ng kantatang mo ay. Napanda nagpalingki, Anggal. Imbatidak nagbantay dito'y balay. Kastaya. Amo kang. Kaya't mo ti kumuyong kanyak. Mapantag di ko si Jawaeg. Maya ti Jay. Naglamis ti danaw. Makalangoy kamay. Kabutbutang mo, Anggal. Baka ngayad na ngagpaiso ti kubray, Jay. Aha! Saan ka matanagan? Napigsira ito yung Uncle Mau. Uray at da kubra. Kabaala ka patayin da Jay. Ha! Ala! Sakti magang Mau! Ambot, ayan Mau. Awan mo't lang dito'y balay. Anya lakit din. Kung nakabantayan na ti balay. Napanan nga tada diyang ubingay. Amangan nun na panlanagay ayam akadwa na dagiti pada ng upeng. Naimbag ko malang ano kakadwana dagi ka ay ayam na. Kasanon nung napanidiwaig. Saan mo't siguro lakay? Namin ano tamot nga binagaan asan amap mapan ijay. Ay kating kalata kitaan na anak ko. Amangan no ijay nga agpaiso tinapanan na. Wan man, mapanak idiwaig. Alak di bunin ka. Tama nga numakitak di ko bra ijay. Imbag lang nga dapang salaknip ka. Maya! Awan ngagpaiso ti umayan di taoy. Kaslagit din limaw at iwaig. Yahoo! Makalanguya kon.
Naimbang agpaiso ta simurtakin kangkal. Ay, katuan ha. Alangan daw. Ikatamon day tagawas mo, taglangoy kan. Kumisbo aglang dito igay. Walang kan. Yahoo! Kubra mga. Aha. Nagadugayam ti bakla dito yung baryo ah. Mabutang day ti may salanga kubra. Nanay. Anya ka dyan? Apay akaslada magkutkuti ti takarungutan. Aha! Nagdakil mo ta kubra. Apa yang kan? Apa yang nagpukaw ka? Tulungan na. Apa yang kan? Nih, dara-dara ka matan. Tulungan na. Iban na kay hospital. Di ba kaya nga bagkata ng kal? Salpag ka ngobeng. Awan survive. Apa yang tagririyaw iji abanda? Tulungan ka. Pare! Anya napasama! Apa yang nakadata ka dita? Tulungan na paray. Kani, apa nakarwar pa dita? Ay, ha? Darat yung rumwar. Kinagat na ti kubra. Anya? Kubra? Awan pare, tulungan na ka. Ipan ako ni hospital. Ay, delikado pare. San kan sabot ko mabot di hospitalan? Aguray, imbag tayo nalak tayo bulong ka. Nya ti pangusaram di tabaray. Iwag na to kawan. Musan nga guwaras ti gita ti bagim. Jakayat. Tulungan ka lang ngarutin. Papaya di mo kayat. Saan ko nakasapulan di tulong mo? Mayatan tirig na. Anya, kasano ang maya tirik nam? Marigirigatan kan. Sige kita, agplastar ka, tayo delikado kan. Saanan ko na kitam na kabalagon ti Magdal. Sigurado ka pare. Ay, naimbaglaan tawan ti madya na pasamak iti anak talakay. Pun nga rod, imbaglakit din ta ni karag tinatukkaw. Ay, kumusta nga'y gayam ni Karag? Di ka indiretso da di hospital, di kalman. At dapat kunanakan ka? Awan pa mag. Kunana mo ta mayatin ka no. Nasaya at ang aruno kasta. Ngam nagado ti mabalin a pagkagatan na di kubra. Di pala ang putotoy naman. Kunaman ngamin ni pare karag. Ako bra ka no di pututoy na. Amangan mo't nga, no? Ti panagkita di kubra, di pututoy ni karag kat ulag mo't laang. Ay, naagpaisunay tako na lakay. Ay na, daitan katikong kunak. Di naktumangamin patpatyan. Anya ngayon ita. Kunak mano kunam apatayam dejay kubra no makitam. Ayan na ngayon. Awanan tinumar day tapot wutoy mau. Pagisbuam laangan. Anya ka lagi din nanang. Ampay, di ka lang asyan kanyak nga anak mo. Awanan tinamnama amadan ka pa iti apo ka. Ang mga numay mayat paikit di Kay samat ama adda anak ngam sigurado abaybay am tumetlaeng. Sigurado asyak tumetlaeng ti mga sikasaw. Dayta. Sige, ingkamanan ijay waeg ta isarunom nga ipakagat dayta itlog mau. Anya kami tinanang. Jag maaklaw. Nga awanan numar na dahi ti pututo ikaw.
Ay na! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Mare, amangan no adda extra akwartam, pautangan nakman pay laeng. Ha? Mano ko mamare? Uray sa nga ribo la ko mamare. Awan ngamin ti iso amin mi ije balay. O sige, pautangan ka kumare. Ngam pangaasim ha, saan ko maamabayag ta masapul ko mati kwarta. Wen mare, di ka madanagan. Tano makasweldo nila kay ko ije pagtrab-trabahuan na. Bayadak metla adagos. Okay, awan parikot kumare. Pautangan ka. Ay na, agyaman nak at talaga mare lani. Nay, nakagatang kamot iti bagas, bakit? Ah? Ayun lakay, adda na utang ko asa nga ribo kin ni Marilani itay bigat. Iso tinapang ko ingatang iti bagas ken natang ije palengke. Kasta ka de. Hay, naimbag man tada kwarta ti kumarem. Wen nga rod lakay, saan metkit di anaimot dayjay, lakit di adda kwartana, ken agbayad iti husto nga aldaw. Ala, syakton ti agbayad iti inutang mo, apaman na makasweldo ak. Wen lakay, ala, agi na nakabiit, kalpasan na, ingka agdigusan. Addain sa ganak apagdigos mo, tamangan tayo matan. Ayun bakit? Manumay ti sweldo nyo, ti may isang aldaw, yay pagtrabahuan nyo, insan. Ay, nalakalaang insan. Umdas laeng nga ipakan iti pamilya. Awan pa'y kiti ti maururnong Ngam, kasta talaga ti pamilya daw. Anos laeng. Sa bagay makidia. Makapasen na ay nga rod. Kahit si kangay matinsan. Kasla sensado ka matitan. Makitkitak dagiti post mo iti Facebook. Sakto lang, insan. Gayam. At dati singasing ko ka. Anya day ta insan. Ti inaramid ko ngamin iti daga nga impatawid day di tatanggaw. Inlakaw, kinsan. Iti damaw. Agpangadwa akmet ata kasla sayang. Ngam dyan naglakwak iti daga. Isaw, tinagpuunak ang nagnegosyaw. Ha? Nalawa mo ti daga medya probinsya, insan. Nung ay padasa mo ti mangilakaw, uray basi lang at isaw. Iso ti pagpuuna. Padasa minsan. Isaw tinagrogrog yan may kinibakit kaw. Kaasi na, dimuras mo tang tinigosyo may. Bakit? Anya nga tangag paiso no padasak ti ibagbaga ni Insan Tony. Ket si kaman lakay, awan met dakas na no padasam. Padasam taan. Ala, planwak man ana imbag dayta. Medyo nalawa mo't ngagpaiso ti daga nga impatawid ni tatang kanya kaya probinsya kahit. Mangilako akiti basait. Wen alakay, no dayta ti kunam, suportaran ka. May mayat sa ngagpaiso ti agnegosyo. Ngam ti makitang tangdana kiti inaldaw. No makaila ko ka iti daga, anya ngay tirugyan ta negosyo dito'y syudad no bilang laeng. Pampanunuta ka mangilako ta kuma iti bagas. Bagas metla nga gapo iya probinsya. Ay kasano ngay ti transpo no bilang laeng. Di ka madanagan bakit? Nagsaritaan mi kini Insan Tony nga uray ilako na kanyak ti may sa alugan na. Ken saan na apabayadan agulpe. Uray inutak ka no. Ay na, naimbaglakit din taadda insan mo akas kin ni Tony lakay. Wen nga rod bakit? Nasingpet ni Tony. Awan makunakkan kwa na.
Paray, naku na ni boss nga, imbagam kanuking guana, maudi alawas mo dito, isay, tita alawas. Iwan pare. Tapay ngay paray. Ada ka di sa bali apang gadamaon, iso asan ka na sumrang. Awan pare. Adalamapan ko asikaso ni probinsya. Dua lawas ko siguro ijay. Kalpasan na, agsubli ak madlaan dito syudad. Kasta ka day, agawin na. Agsubli ak tulat ta dito, inubilang laang pare. No kasta, mangrugi kayon iti negosyo yo paglakwan iti bagas mare. Wen mare, padasan mi man kin nilakay ko. Naipasimpa mi mo't tanjay sangot ibalay mi. Dayjayan at ipwesto apang rugyan mi. Nasaya at daytaan na panunot yo mare. Bareng man no agklik mare. Agklik dayta mare. Amumatan ng runa dito syudad. Bagas ti kang runaan. Sa bagay mo't kit di Kat, saan nga rodan ang makitrabaho nila kay mo iti construction? Saanen amare? Nakuna namat nga ipamaysa na kano ti panagnegosyo na bareng iso ti ayan ti swerte. Aywan amare, mayat dayta, agtinulong kayo kitdi nga agasawa. Hay, iso maglagaya makundi panaw ni Antonio, iti trabaho. Tagayam, madati sana nasayata negosyo na. Anyat kayat mo asawan? Agasem man. Sigo na karpintero. Ngamita, adaki din ti paglakwan da iti bagas. Nagarutila ko da bagas jo. Iya sango ti balay da ngay naramid da pistaw. Anya? Kintay may sapakas da amak. Adalugan ng tilukaw. Iso nga mo nga da illegal nga raramidan da nga agasawa. Ayun Imposible mo't dayta. Sigod a karpintero. Kan may sa awan magtrabaho ni bakit na. Kasano kumamit pasamak dayta. Uwang nga raw. At dati illegal nga raramidan da jay jo. Kundi ang ka da iti bagas iti probinsya. Patan sa mo sa bali nga lalako na. Ay mo dayta. Maloko na kaya mo na Antonio, mate. Siyak pa'y, mate. Nyalaki din. Biglang yaman ngam illegal mate. Ay, deda pa ilang matilew. Tadagunggo na da nga gilaklako iti saan arumbeng ngay lako. Wen mare, dayta ti kuna nila kay ko. Anya? Imposible man ngamin dayta. Sigo da karpintero, ngam ita, kalat matan nga ada negosyo da bagasan. Kan adapay kunulugan dan. Anya? Ay, si kakit di mat mare. Anya nga tanumapan ka iti balay da. Taamuam no nagtaudan ti nagpuunan da iti bagas alako da. Oho, anya pa'y laang aga po amapan ko sa ludsudan, no amok tumat laang tipod na nga ramid da. Mare, nakunapay nila kay ko. Akon di angkat dala ka no iti bagas ija probinsya. Ngam adamat dadu maanayon ti negosyo da. Illegal day ta. Kundi negosyo ngam illegal may. mare panyang, saan kumamat akas sa ti ibagbagang? Narigatan. Ang mga no day ta pa nagsasaom iti saan mo anapanaknakan kat isopay ti pakaisagmakam. Amuampay nga umuna, sakbay ka nga agib-ibat iti sao. Anya lakit di. Anya, ay una yun apanyang dayta. Apay akas tat ibagbagana. Jakman amukan ko na. Anya laki din. No anya launay ati atraso mi kadakwada nga agasawa. Taapay akas tat ibagbagada itiliklikkudan may. Ay na mare, may salaang ti kahit asawan dayta. As in apal, kastalaang dayta. Umapal dalaang kada kayo, isu at tiltila ti adda nga ibagbagada itiliklikkudan nyo. Ay, una yun aya. Naimbag kumamot no saan na nga ibagbaga nga adda illegal anayon ti negosyo may. Imbes anagmayat ti panagrugi may, isuki din ti makadadaal. Ay, saan nyo nga itulok mare? No agpaabak kayo kat agkatawa dayjay. Uray la agpalakpak ti upat alapayag na.
Ay naapo, isumadla sa bali ti rupa ni Burog Idigalman, idi nagsabat kami di kalsada. Anya nga taaya ti basol ta kadakwada, taapay akas jay da nga agsaw. Saan nga ang angaw ti ibagbaga ni Panyang nga illegal ka no ti negosyo talakay? Una yan. Saan nga angaw talaga dayta nga ibagbaga na? No sa bali la tao, ang mga nuin kasok itan. Ay, saan nga aglablabos da di babae? No siyak ti mapunuan kan kwa na, jak lamong. Hala, bay anta pa ilaang bakit? Amom ngamin, no data nga grugrugi iti negosyo, kasayaatan ti panagpakumbaba iti amin na banag. Sa bagay matkit di ngam, ay, aglablabos mo ngaminon. Bay anta pa ilaang bakit? Paliiwan tapay. Sino aya day taburaw, insan? Jay man katrabahuak ijay site idi. Idi nang rugiak ang nagnegosyo. Ne, napannamutin imbagbaga iti tao nga illegal ka no ti negosyo mikini bakit ka? Anya? Tidakas na, uray iti asawa na. Isumat tinapan na imbagbaga iti kaaruba. Ay, kunam lano adda pamanagnagda nga illegal ti negosyo me. Ay, sos, saan ang saya at dayta? Mabalin nyo nga idarom ida, insan. Wen nga rod insan. Ikan nyo man ida iti pagnakmanda, insan. Apal dalang day dyan. Iso akas taratan ti ibagbagada ka na kayaw. Nagdakas ti apal da nga agasawa. Agasam man tabagas a negosyo, nagbalin nga illegal. Kasta ti tao at umangtangkin ti apal da, insan. Iso adag ita ti banag nga agbalin akaray. Tapno ad-adda pa nga ipamaysa ti agnegosyo. Mare, apay pudno ka di tinadamag ko. Anya day tamare. Napan ka kano, uji tersena ni Mare ising idikalman. Ado kano ti tattao ng nagpig sa tingiwat mo amang ibagbaga nga illegal ti negosyo na kumari Berta. Ay katwal na mare. Pudno day ta. Napanak ija ayan ni Mari ising idikalman. Nakunakpay kadagiti gumatgatang, asaan da gumatang itilako da Antonio nga agasawa, ta amangan nokwa. Amumon Mari? Ay, sika talaga Mare. No maidanon day ta kada Berta nga agasawa, jakla amon. Anya ko man umaidanon. Awan parikot iti day ta, gaputa pudno ma. Anya? Pudno nga danayon nga illegal ti negosyo da. Aha, kundi pabak nang da, nga madama nayon na nga. Ew! Anya, kasta ti imbaga ni Loydaken ka bakit? Wen lakay, agasam man ti kinadakis ti ugali day di apanyang. Ado kano pa'y ti gumatgatang ijay tersena ni ising idikalman, ngam iso kano ti ipukpukaw day di ababae. Ti awanan bain? Ay, anya launa yun aya. Ay na talaga ama punpunwa na kun iti day di apanyang. Idarum kun san lakay. Wan bakit? Agdarumtan. Uray nila kay na. Iso matinapan na indandanon iti sigo da busme. Imbaga na nga iso kano nga imikata kiti trabaho. Gaputa nagnegosyo akiti illegal. Agasuman day ta? Anya? Ay, marmarwamdan. Talaga adakas ti apal da kadata. Di dalaan mo ti makipagragsak iti panagduras ti negosyo ti pada da atao. Awan day takadakwada lakay. Talaga adakas nga apal ti adda iti kaungganda. Inton Lunes, inakag-file iti darom kontra kadakwada. Ha, napunuan ako. Ayun Mare, adamo lang nakaibaga iti dayta kanya. Ay na Mare, no siyak ti sika idarum mon. Dayta talaga ti aramidak Mare, napunuan akon. Agasam man, naimbag kumamet numay sa lakadakwada ti agar aramid iti saan apudno nga istorya. Ha? Duada nga agasawa, uray nila kay na, napan naimbag baga iti bosda,
nga iso kano asaanan asimrak nila kay ko ijay site, gaputa nagnegosyo iti illegal. Anya lakit din nga apaldan. Anya? Ay una yan. Mainay na yun matay jay aburog. May samot asaan nga agpampanunot ti loko. Ay, awan mare, talaga asaan dang agpampanunot. Apal ati mangken ti adda kadakwada. Malamare, ida Romeo, ida nga agasawa tapno agnakam daman. Saan atil-tila ti mapanday bagbaga iti tao apang dadaol kontra kada kayo. Naimbag man ta nagmayat, di pa nagre-relax mo dito indayon nyo, kumare. Ay, katuin amare. Nagbara ti panawan. Iso nagmayat ti agrelax. Saan akas kadag iti daduma dita. Nagpudot lang arodon ti panawan. Igiddan da pa imot tinapudot. Negosyo da. Anya? Ay, sika talaga, mare. Jak amo no pangal-alaam iti kasta nga ibagbagam. Ay namare. Pudno ti ibagbagak kunak tumat. Alaman nga rod, panak na kam apudno day ta ibagbagam. Itata na panan nag-file ni Berta iti darom kontra kada kayong agasawa. Anya? Wan mare, napunuan damutan iti kasta nga ibagbagayo. Siyempre, apektado ti negosyo arinugyan da gapu iti ibagbagayo. Naimbag kumamot no saan nga illegal ti mapanya ibagbagay iti tattao. Anya? Ay, saan mare? Saan? Inakman ija ayan da Berta itamot lang, kayat ko kasarita. Anya? Kat kunak man ko nam apod no dagiti ibagbagam. Panak nakam kunak mat. Ay, anya lakit din. Anya? Asino, tinakaibagay ti day taking ka, bakit? Nila kay. Isumat timbaga na itay kanyak limabas dito'y balay. Anya? Ay, saus. Kasano nga rod itangay? Kasano nupod no timbaga na king ka? Madanaganak nga rod lakay. Ang mga nupod no anapan nag-file iti darom. Ay, mapangka nga tayo di balay da. Itamo ilaang. Mapan mo yung da kasarita nga gasawa. Agpakasi ka, oh. Ay, duwata nga lakay. Ay, awan. Mabayinak ka ni pare Antonio bakit. Iso asi kalatan. Yung kalatan nagpasinsya ka na kwada, oh. Kasla mabainak lakay. Ay na, ikatam da itabay mo, oh. Panunuto mababalinta ang makulong no pudno ang nagpile da iti darawm, oh. Anya? Italaeng nga umay kaagpasensya kada kami, panyang? Wan pare. Ala, pasensya kay kuman ano naglablabas kami nga agasawa. Anya apasensya? Amin nga inararamid yu apa ng dadail iti negosyo mi kat nakaapekto kada kami. Ita mare, da kami tagpasensya kada kayo. Mare? Pasensya, gaputa intuloy ko ti darom kontra kada kayong agasawa. Ijay presento apanak nakam ti ibagbagayo iti tattao nga illegal ti negosyo mi. Ay, pakawanan na kami kumamare. Aklunak nga apal milaang kada kayo iso anaaramid mitikas jay. Anya? Mare, panunutom kumamot ang agkumarita. Anya? Agkumarita? Ngam apay nga rod anaaramid yo ti mang dadaal kada kami? Uray lipatan nak ako marem. Basta ituloy mi ti darumay. Makita tila inyong agasawa. Ipakulong kayo. Tandaanam dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Mare, anya nga iti baro ala kum asim mangpad. Ha? Ay ko, mare. At dati kasangsang patala ko. Dress a bohemian. Nagpipintas ka. Kasta ka di, mare? Sa anak pa yung nag-live iti Facebook. Ta nagbisi ak ngamin.
Iso inton Sabado ti panag-live ko. Nakabisyam mo't, mare. Siyempre, napan kami nag-date kini loves ko. Ngay patpati ko unay-unay. Anya? Katuan man. Ison ti lubong ko. Ison ti biyag ko. Iso anapatag ti time ko para ken kuana. Alawan, mare. Sapay la ko mga rod, tagbayag kayo. No asino man day taalabs mo. Oh, siyempre agbayag kami. Ta I'm good in handling a relationship. Sigamot, mare. Ay, basta. Umay kanto ije balay, mare, ha? Agkita ka iti dress mo. Ta nagpipintas, ti kabarbaro asang pa. Wen, mare. I'll be there later. Lakay, mapanak man ijay ayan ni Nicoliala inton madamdama. Kalpasan ti panangan tayo iti pangal daw. Ha? Apay, anya ti mapan mo alain ni Jayan day bakla? Adda ka no ti kasangsangpet a bohemian dress ala ko na. Ha? Mapanak man nagkita iti umanay kanya. Uray may salaang lakay. Napintas ngamin kat ti bohemian dress. Manungay ti maysa. Jakpay amo ta saan namut na ibaga itay. Ngam sigurado anangina, tanangina mo't talaga ti kasjay address. Kasta ka day, bakit? Siguro 350 ti maysa. Kahit aday gatang mau. Ada ngam no ikanak pay akat pagyamanak iti kasta unay lakay. Ala, adda kwartak iti pantalon ko nakasabit iti likod tiri daw. Mangala ka iti sangaribaw. Isaw ti gatang mo iti dress nga bagbagam. Ay na, agyaman ak unay lakay. Agyaman ak talaga. Ay na, nagpintas mo tanday tayong padas mo, mare. May bagay unay ka. Nagmayat day to'y kulay na, mare. Uy nga ron, mare. Dahil paglakid din, tayong manaykan ka day medium size. Kunak lakit din no dakkel kanyak. Ngam sakto laeng magayam. O niya, gatang day ta? Gatangak day to'y kanjay kulay red itay. Apaw, duwa nga ron. Mare, kakaiso na nga adda nito nyo nga igatang ko. Ay kat gundawaya ko na. Ay, sana all. Ada itid asawa na nga igatang na iti dress. Siguro, napagbigyan ngamin ni paring Tonyo. Itinamitlo at dara si Sungay. Aywan amare, saan laeng anamitlo Namin 5. Iso akon di itad, iti paggatang ko iti dress. Alam nga ron, saan ka nga ikan iti discount? Tadamit ka namin nilakay mo. Anya? Ay, sika talaga, mare. Discountan nakmet ata ni Dwatiga tangek. Anya lakit din da ito nga online seller. O anya, may bagay ka di mo ilang kanyak da ito ginatang ko a bohemian dress lakay? Maibagay abakit. Adda ka di mo ti dress asan na may bagay kin ka. Anya, kas ka lamang artyo. Kit pudno mo ti bagbagak bakit. Anya laki din. Nagpintas pa'y na ita tela na. Talaga mo ni Nicoliala Nagpipintas tila ako na. Ne, laulawagam alakay. Ha? Nutila ko na kaditi napintas. Wano ni Nicole mismo ngaglaklako. Aday ta ka man ako nakon. Tila ko na laeng ti bagbagak. Sana karaman da dya bakla. Nasaya at matnukas na. Ibagam lang, no mapinpintasan ka kankwana. Tarugya kon ti agungat kunak tumet. Tila ko na laeng kunakmet. Anya kalaki din aya. Nalangarod, inak gumatang iti sidaan ijay tersena ni Bakit Inga. Kastoy kon. Wow! Nagmayat man day ta bohemian dress mo, mare. Ha? Ayun, mare. Nagmayat ti tela kan kulay na. Nagkatangam nga iti dayta. Ni bakla, ginatangkukan kwa na idi na minsan. Dua ti ginatangkukan kwa na. Red jay may isa, kanday to yelo nga inusar ko. Iso na lang tanangina. 450 ti may isa. Una yun, kung namatla no salsalud-sudak no mano ti ginatang na, kan no mano ti presyo na, para magababae. Adda ka di ibagbagam, mare? Ay kwa, awan mare,
Iti kunak, napintas day ta dress mo. Taabang ak mamangarot ti pa nag-live ni Nicole. Tagkita ak mamot iti kasta address, mare. Ayun na, Mare. Saan ka nga agbabawi agumatang nukwa? Barang adamot may bagay kanyak, mare. Wow! Nagpintas matanday jay. Imain ko man. Oh, anya day taboy-boya ang bakit? Ni, kasla ni bakla mat day ta agla-live. Ay, wala kay. Nagpipintas nga ro ti bohemian dress ala ko na. Isong adatalo nga in mind ko. Anya, ay, nagadumutan ikang. Wen ka dila kay. Tapno adamamot na pintas address ko. Anya lakit din. Mabalin mo't amay sapay laeng ti imain mo. Apay, mano aya ti maysa? 450 kanula kay. Iso nga 1,350 amin jetalo nga in mind ko. Makaammo ka iti pagbayad mo Awan maited ko. Amumatan alunes payla ita. Ket inton Sabado payla ang ti panagsweldo me. Anya? Main ka amain. Di mo pa'y siguraduan nga umuna no adda pagbayad mo may. Anya ka lakit ding. Ne, dress mat dagita imot mo, Mare. Juan Mare, mapan ko man idrop, iti tersena ni Bakit Inga. Ha? Talo da ito'y bohemian dress. In mind mat ni Ikang hindi kalma na nag-live iti Facebook. Apaw, nagadong? Wengar Mare, nagustuhan naman ati kulay kang tela na. Sana all nakamain iti talo. Sabi lang ko talay na dagos. Imbaga ken kuha na nga ibati na latan ken ni Bakit Inga ti bayad na. Nagnaaki iti tersena ni Bakit Inga. Nakuna na kanyak nga adda ka no in-drop ni Nicole Ijay address. Dagiti in mind mo ka no? Ha? Na, mano ka nun ngal daw Ijay? Ngam saan mo pa'y mat anaal-ala? Apay ngamin asaan mo amapan-alaan ket in mind mo nga road. Kuwala kay. Diyan kakaiso na ngamin a kwarta kapag bayad ko kuma. Imbayad ko pa'y lang itilinding ko di Martes. Isong awan kwarta kita. Anya? Ay kasano nga road itan? Ket ni, in-drop da ni Jay. Ay naapo aya. Sigurado ang makapungtot daya abakla iti kastangar aramidam. Saan mo't siguro lakay? Sana bale, tano agkakwartaak, mapan ko alaen adagos dayjay. Ay ingka alaen. Di mo orayan ang makaungot kan ka dayjay. Amumot na sa bali ni bakla no makaungot ko naktumay. Asukan ti agungkoy ti dayjay nga Ikang. Ha? Tapay, Mare. Tilansa mga min masungsungsong na dayta nga agong mo. Iso nga asok nga asok. Ay napo. Nasuro ka na makalawas din na palabas. Manipot in-drop ko ti item na iyayan ti tersena ni Bakit Inga. Ngam agasam man. Aging gayta. Saan na pa yung inalala? Ti salbag babae. Anya? Ay unay matanday di nga Ikang. Api ngay akas tamot tantar aramidan na. Talagang pagpungpungtutin na dayjay nga Ikang. Sapi saan na nga isisin dagiti i-chat ko kenkwana. Nga uri na ka-online mat. Ay una yan. Noam muna ko mga awan pagbayad na. Saan ko malatan nga agmamain. Tapno awan baybayadan na. Dita nga ron. Idi madamati live ko iti Facebook. Mine a mine. Haging ga nakatalo. Tiragragsak ko mat. Taadda nagmine. Ngam. Ay na, aging gayta, adda pa'y laijayan ni Bakit Inga. Itulod mo laangan ijay balayda. Ay, no saan nang alaen, kalpasan ti talo pa'y ngaldaw. Saan lang nga kasta daramida ken kuana ko naktuman. Anya laki din, don't me kunakmanin.
Nasaya at man ta nagranata, Manong Anton. Oh, Lydia, si kamot gayam. Papanam? Mapanak ko marita tersena ni Bakit Inga. Mapan ko kumaidrop da ito'y item ni Manang Ikang. Ha? Nag-live kami itilakok idikalman. Adamo tiin main na nga inam a blouse. Naku na nga idrop ko kanulat tay jay. Anya? Ngam nakita kamot Manong, alaham latan Ay, sana din ko. Ipanmulatan ijayan ni Bakit Inga. Isuntulangan ti mapan mangala. Ta isumot tinagmain. Ay, uwan gayam. Mano ay ti bayad na dayta. Bali 95 pesos ti may sa Manong. Isu a 570 amin daytoy. Ay, sige. Ibagakan ko na. Apaman ang makaawid ak. Anya kalakit din aya. Saan mo pa nga inalala ti item nga in-drop ni Nicole? Ngamita, adda manan ti in-mind mo kadagiti lako ni Lydia? Ay, kwa. Alaak mat dayjay lakay. Anya lakit din aya. No kasta nga rod, ingkaalaan itamot lang. Saan mat nga itaalakay? No Sabado. Anya, ay una yan. Pagururayim mat di tao. No saan mo nga in mind dagijay, nalako da siguron iti sabali a tao. Saan anaistak ijay? Wen ka de. Makapasuron day nga aramid mo. Siyak pa yun ti mababain gapo iti kastangar aramidam. Lakay. Kanayon kumot nga ibagbagakan ka. No awan tinamnama ang mapagbayad mo, saan ka kumamot nga agmamain? Ay, Joy Miner ka ako nada. Anya? Inton kwan, ipos dalang aro day tarupam iti social media takitaam. Ganabam ti maibabain gapo iti kastangar aramidam, salbag ka! Ay na, sakit na talaga ti ulo na dyan, babae. Bigbigat pa'y laang agong ungot ka manan, Mare. Kasanuman ngamin, Mare. Aging gaita. Saan pa nga nalala ni Ikang dyan drop ko address si ayan ni Bakit Inga? Diyos mio, Mare, Mar. Nagbuotan. Ngam saan na pa'y lang nga nalala? Siguro akit awan pagbayad na. No awan ko matipagbayad na. Saan amain ni tilako takin lako? Tani, makapasuron matikas dyan ugali na. Tinasaya at nga aramidam, mapankalaangan iji balayda. Kasaritam itinasaya. Ay, saan, Mare? Saan nga uso kanyak tikas ta? Ipus ko kidi man tiropan na iti apagbiin. Anya? Maruwam tikas jengar aramidan na. Saan lagayam asyak tinagmaynan na iti ado. Uray ni Lydia, ado kanutiin mamay na abado. Ngam saan namat anapan inala. Kiawanan bain na babae. Apaw, nagmaya ti tuturugam dita. Apay, saan mo nakita ti rupam nga impos ni bakla? Anya? Impos na tirupak ko nam? Katuan, impos na gapu iti pungtot na ken ka. Agasam man nga minday ta nga aramid mo. Chat kanuken ka iti messenger ngampulos asaan mo mat nga isisin. Anya? Ay una yan? Saan mat lama ka uray mat da tao? Alaag mat kat, ngam saan kumapay nga ita? Ha? Anyang alaem ngam saan pay nga ita? Iso nga rod nga aglaklako da. Tapno addamet paginkaman da. Kasano ako mita da iti laklako da. No si kamet a Joy Miner, may stock ti item gapukon ka. Ala, kita tarupam nga impos da. Taagnakam ka. Uray ibagam akaswam ni Nicole, gapu iti panangipos na ditarupam, ay na, si kakit di tirumbang agbain, anya lakit din. Ne, itaman pa nga imay ka dito yung balay mi, ang makapaasar tirupa na. Si kakit di mat mare, pangaasim mo i-delete mo ti rupak nga impose mo iti Facebook. Apay, ada pagbayad mo? Ay, uwan mare. Adto iti bayad ko ken ka. Napan ko pa'y inutang kini katugangak dayta. Anya? Inutang mo pa kinikatugangam ti pagbayad mo iti in mind mo address? Diyos mio, Marimar. Anya ngay nga rod mare.
Basta i-delete mo kumaatin post mo. Nakababain nga minunay. Naina, among madgayam tagbayin. Ngam no apay pinarigat na pailaan agsingirkin ka. Kwa. No among kumamit ngamin awan pagbayad mo. Saan kang agbalin a joy miner? Gapulaeng tanakita manapintas kan maibagay kan ka. Ha! Ala, sige, main ka main. Into numalpas ana idrap. Saan mo matgayam nga alaan? Saanan ang maulit, Mare? Ikarik dayta. Don't me kunakmanan, ha? Ala, inkapay iyayan ni Lydia. Inkabayadan tirumpang abayadam ken kuana. Tani, impos nan samit langin tirupam. Anya? Si kakit dimot, Mare. Kaslasaan ka abayadan mo, iti inaramid mo kanyak. Di mo la maura yan nga umay kabayadan. Ne, takas na si kapit adaganas na nga agreklamo. Si kalangarodan ti perwisyo. Mare, awan pa'y laang ti pagbayad ko itaken ka. Naibayad ko nga amin ka ni bakla dya inutang ko ka ni katugangak. Anya? Kat kunak man no imay ka ditoy tapno umay agbayad. Saan matgayam ta umay ka laang makisarita? Ay, anya lakit din aya. Ikarik, Mare. Apaman nga da kwartak, umayak agbayad. Anya? Amo matgayam ti makisarita. Apay, adi mo man laisin dagiti messages ko iti messenger. Ignore mat ngamin. Asino ko mati saan ang makaungot ngay? Pasensya kan, Mare. Pangaasim. I-delete mo kung matirupak nga impose mo. Pangaasim mo ta. Saan akon nga agmamain itilakom. Promise. Dayta ti maganap mo iti kastang ugalim. Agasem man dayta, uray la dua ti nagipusken ka, gapulaeng iti item asaan mo nga inalala? Ala, gusto ko man alakay. Nakisarita akon kadakwada. Nalpasan. Gusto matan Dayta, saan mo akayat adang ganti ibagbagak, taamom abasol mo, salbag ka? Gusto nga rudan. Oh, naimbag ko ma, no si kalaang ti maibabay ni ti kastang aramid mo. Saan mat, tauray siya nga asawam, kat mairamraman, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Class, did you understand the lesson? Ma'am, ni Joel, as-asaran nakmanan. Ni, anuan kaya? Agtugtug akawak lang dito ya. Joel, mahay-hay blada kun kan ka. Di mo ibusan ti pasensyak. Yar arasaas na, akasla kanubulan ti rupa. Ni, apay nga gungat ka. Saan nga insult day jay? Cute ka nga rod Imbagak lang mat. Akasla mooncake deta rupam around face. Oh, nangagyo, ma'am. Nukasan nga uyawan na. Quiet! Quiet! Loko ka talaga, Joel. Pinag-high blood mo manan ni Ma'am Severina. Kastamot isuna nga ungat. Apay nga min adi mo pala ibagakin ni Jenny akras mo. Nagsungit mo't ngamin. Ang angawak lang kasjay mo tan. Agandan ka amangan mo ibaga na kakin ni Ma'am. Apay nga tangag paiso anak ang ungat tayo tamay strata yo. Bakit gayam abalasang? Kudno ka di? Kunak na dasawa na. Old maid. Danda ni agsinyuran. Ha? Iso dahi ta sumunga daw. Agtanakan.
amangan numangag na ti pagsarsaritaan ta. Ha? Nagngato man ti hills na siga. Nagngato pa yung height na siga. Ura di panagisnab na, oh. Nangat-ngato pa yung tay hills na. Ay, nagsakit talaga ti ulo kiti daytoy nga estudyante. Agasam man, out of 50, 5 laeng ti score na Sino na itang estudyante? ni Joel. Sapay isulat ti aramiden na ti mga asar kadagiti classmate na. Ne, nalaing mo't ni Joel iti klasek Kat no naglaing nga agsurat iti essay. Kasano analaing? Kat idi na palabas a quiz. Saan namanen anay pasa? Ay, ibagsak kun san na talaga. Amangan mo't no adala ang ti pagdaldalanan na jay ubing. Ikampay iti chance na mo't Class, ti male reproductive organ, ti sperm kat ag trouble Jenny! manipod. Uy, Jenny! Sperm ka noong. Kasla si katay siya. Kanayon a single cell. Joel! Anya ti aramidem? Nang bastos, ma'am. Tilayar arasaas na. Ibagbak lang mo't nga I love you Quiet! Quiet! Papigsaan man day ta electric fan, Jenny. Iturong mo kanyak tamahay high blood ak sana pirme. Number 3 daytan, ma'am. Yan anak man pa iti danom. Win, ma'am. Ay, makapahay blood na talaga dayto ya, Joel. Ay, pudno dayta, ma'am. Oh, adto'y tidanong, ma'am. Agyaman ak. Hindi naksardangan nga as-asaran, ma'am. Saan nan sa namayon ulo ti agadal? Paayaban yung adagiti parents na. Ay, wala niya. Kasaritak man nga agpaiso dagiti naganak na. Ala ka, Joel. Nakaungit itay ni Ma'am Severina. Uri lalim mabaga sila. Ni, basol ko nga rot. Madama nga nga explain ang sa bali mo tararamidan. At dalangin niya rasaso ni Jenny. Anya dyan bagam ka ni Jenny? I love you. Puno ka di. Katuin, ijay ko lang ibaga tiriknak para kinkwana. Nakita nga agsarsarita da Jenny ka ni Ma'am Severina ijay klase na itay. Sikan sa tipagsarsaritaan da siya. Nasaya at pasimbangput kan Joel. Basam na tao. Anya day tayo awat mo kanya, angkal. Sura tanagga po iti maestram. Ha? Surat? Kaya't nakano ang makasarita di maestram. Apay, anyat aramidem iti eskulaan. Kunak man no sumsumrek ka nga inaldaw. Sumsumragak mo't nga inaldaw, angkal. Dan samet kalukwan nga aramidem. Mapanak ko maglako itinatang saanan mapan ko lagan kasarita di maestram. Sinuratan mo't lang di guardian ni Joel? Wala, imbagak anas ka na makasaritak. Ay, jakman amo no sa dino ti ayan dagiti naganak na dayjay nga ubing. Ta ibagbagada nga awan kanong mat dagiti parents na. Ay na, awan bibiyang ko iti dayta. Tinasken, agadal analaeng. Mas daawak nga ron. Asino ti mang papaadal kan kwa na no awan dagiti parents na. Siguro self-supporting. Hello, Miss Beautiful.
Isnabera ka mat. No san ka laang alab ay. Ulitan man timbagam Adaya mo timbagak. I-report kan atalagay di principal. Tape aya. Anya ti basol ko ken ka. Damagampay lang. Kras ka laang mat. Dakas aya. Ipulong ka kin ni Ma'am Severina. Sige, ipulong mo lang. Saan ko akabutang deta at terror at teacher? Anya nga oras na sumangpot dyan paayab mo agar dyan ni Joel? Alauna ti ko nakapanagtungtong me. Ni, 12:48 na. Awan pa mat. Ay, nasken nga umay. Nasken nga agsarita kami. Good afternoon, mga ma'am. Good afternoon. Siya, ti guardian ni Joel. Si Kagayam. Umunag ka. Ala, panawan kayo pa, itaanda pa'y klase. Ala, agtugaw ka manong. Agyamanak, ma'am. Siyak tinagsurat kan ka. Takayat ka akasarita, may naig ka ni Joel. Anak mo ka di? Kaanakak ni Joel, ma'am. Kabsat ko ti inana adak sanggasat ta natay anang yanak ka ni Joel. Kastagayam. Jemot tatang na si Murot iti sabali iti baby pa lang ni Joel. So asyakon at inang taraken kan kuana. Isumat lagayam Isumat lagayam nga anya, ma'am. Medyo naloko day jay akaanakam. Ayun kaya, ma'am. Inyalaan ka tinasamit abo ko pa'y. Pinarisak mo tin ay tinalamiis abo ko, Diyos. Anya da ito'y, suhol ka di. Ay, regalo mo para ti nakapimpintas kan sexy a maestra. Sika man pa'y tinakaibaga kanyak iti kasta. Donato gayam tinagan ko, ma'am. Kasla don romantikaw. Severina mat tinagan ko. Mabalay nga awagan ka iti Sebs. Kasla mas sweet nga min ka no Sebs. Kat sikalata, no iso ti kayat mo. Ay, nasaysayat sa no, ag tinawag talatan. Tapno, adan tumanin kalukwan nga aramidan ni Joel. Awagan naklata. Ay, kat mabalin ngam jak matam mo tinamber mo. Isip mun amam, tita silpun mau. Ay, uwan Ay, anya tinamber mo, manong? Manaw. Apay, lakayak launa yun ay iti panagkitam. Kaseks-seks stick lang mag. Anya atawan day ta 60. 60, ma'am. 60. No baliksem. Kasla 16. Kasla teenager. Okay. Isave ko nga rudan tinamber mo. Nalpas nga tan akinasarita ng uncle ko ni Ma'am Severina. Kaslad dapay lang mit iti unag ti faculty no. Nagbayag tan nagsarasarita. Kasla seryoso ti pagsarsaritaan da. Hun nga rod. Kasano ngayon no talagang ibagsak na ka ni Ma'am Severina? Siyempre, no ulitek ti subject na, isunan tumot lang ti teacher ko. Ay, sigurado da ita Tanak asigurado ng uncle ko. Si kanto mga aming nagloko ka. Oras ka mo ta. Nakarakaro ka. Di ka dingding ti lison ni Ma'am Severina. Joel, Apa uncle? balasang paygayam na dyan teacher mo iti science. Isumot ti bagbagada uncle. Isugayam anasungit ako naam. Anya nga tinagtungtungan nyo uncle. Ibagsaknak ka din. Nagkunamot ken ka. Isumot ti rason. No apay a pinaayaban na ka. Mapanak man kit di agpalod di ta kantina.
Uncle, anya tinagtungtungan nyo kin ni Ma'am Severina kunak. Ag-textmate kamain. Ah. Mahilig gaya mitibuko pahay. Anya. Awagak man inton rabi ay. Damagag ken kuana ti may papaniti lesson plan na. Uy, Joel, di nakida-kida yan ha. Ipulong ka kin ni Madam Inton sumangpot. Awan pa'y mat ni Mama. Apay analate ni Ma'am Severina. Idaman pa'y ngamin analate niya, ma'am. Ison sa ni Ma'am, oh. Mangag ko di hills na. Good morning, class! Good morning, ma'am. Karkar na, nakaisam ni Ma'am. Nakamake up pa'y sika. Ma'am, blooming ka talaga ita ah. Thank you, Jenny. Joel? Where's Joel? Present, Ma'am. Apay ni Jewel lang tinawagan na. Are you okay? Yes, Ma'am. Good. Okay, class. Let's start the lesson. Would you like to share what you understood about fertilization? Ma'am. Oh, yes, Joel. Fertilization when the egg and sperm meet. Kasla destiny, Ma'am. Very good, Joel. Talagang adda na sursuro, miti klase ka. Ma'am Severina, kaya't mo ka di mapantag merienda ije kantin? Saanan? Adda nga minor-orayak nga awag. Ha? Ada umawag kan ka? Wan, may sagayam. Oh, naadaan kan iti kayam ah. Iso ka di blooming ka ita. Nagmayat pa yan na itakiday mo. Oh, iso day to yan. Hello? Uncle. Oh, nasayin ako na ito sapatos mo, Uncle. Ay, agyaman nakanakan. Sumip ngutan. Ada ka di atindaram akasaran asika tininong, Uncle. Adda mapan ko pasyaran. Saan kamot mahilig arum-rumara? Asino ti pasyaram, Uncle? Apay, saan ka di pa'y anay bagakin ka ni mamaw? Asino ti dakdakamatan yung amam ko? Ni Ma'am mo Severina. Naibaga kanyak ti anya, Uncle. Karlo agin inaram kamain. Ha? Ar-armam ni Ma'am Severina, Uncle? Wine. Isu gaya makilata nagbaliw ti panakilangan na kanyak. Ay ayaban na ko nga agriset iti klase may, Uncle. O anya nga itirik na nagbalin ka nga apay iti kasarda Ma'am Severina. Kin uncle mo doon na to, Joel. Siyempre naragsakak. Si kaman mo ti madan iti anti a maestra. Joel, Ma'am, ay stay. Anti gayam. Uray do kaan na kanila kay ko. Estudyante ka pa'y laeng. Kabayatan asaan ka pa'y naggraduar. Wan, Ma'am. Anya lakit din. No problem. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw,
Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.